Dobrodošli u Antinu garažu, dobrodošli u koordinaciju, emisiju toliko dobrih i odgovornih majstora da ćemo ti u 3 minute složiti glazuru, slomiti glazuru, popraviti glazuru i onda napraviti gotovi pod. Eto ga, sve u 3 minute, odnosno 2.49, 2.48, 2.47, ajmo čao. Ovaj današnji eksperiment koji vi zacijelo nikad nećete raditi, ali evo, uputit ću vas, treba će nam vaga koja će nam služiti kao ravnalo, treba će nam olovka, šarafi i bzz, zuja i OSB ploča, popularno nazvana ozbejka, to je glasovna promjena nepostojano E. Daj ozbejku! Evo, kada je tu, sad ćemo je učvrstiti sa šrafima. Nepostojano A. Prva 2 sloja ispod vaših nogu su podna obloga, koja god bila, i obavezno ispod nje glazura zvana estrih, zvana estriš, zvana košuljica, zvana ravnajući sloj. Možda je najbolje to zadnje ime jer objašnjava šta je to u stvari. Odnosno, izostavili ga građevinari, teško da će valjati zvučna izolacija, manjkava će biti toplinska, a definitivno će se nepravilnosti vidjeti i na podnoj oblozi. Ovo je jedina firma koja namjerno proizvodi puknute glazure. Ostali isto proizvode puknute glazure, ali nisu to tili. Mi smo to tili i sad ćemo je probati zakrpati. Zašto u stvari puca glazura? Puca zato što nije napravljena diletacija. Šta je diletacija? Diletacija je namjerno puknuće koje majstor glazuraš napravi u glazuri, baš zato da ne bi pukla di je nje volja. Zašto je to problem? Pa zato što ako su recimo pločice postavljene preko te glazure na ovaj način, šta će se desiti s pločicom? Puknut će i ona. Pomalo kolega, makniš temericu, ne treba glazuru rušiti, treba je zakrpati. Prije samog šivanja treba proširiti pukotinu fleksericom te istim alatom napraviti ove male gusarske šavove. Obratite pozornost na to da njih radimo trapezasno jedan u odnosu na drugi, a ne paralelno, jer će tako biti čvršći spoj. Sad je na redu šivanje. Eto majko, uvijek si htjela sina kirurga. Pomiješat ćemo za početak 2 komponente Eporipa SCR te napojiti pukotinu. Imajte na umu da puknuće sporo pije, odnosno polako materijal upada u pukotinu, pa ćete trebati nekoliko puta aplicirati Eporip sve dok se pukotina ne zasiti, odnosno ne napuni Eporipom. U gusarske šavove dodajemo i ove male armature koje smo dobili uz Eporip. Sestro, konac! Nakon što je glazura sašivena, dobila otpusno pismo i ide na previjanje, dođe gore podna obloga. To može biti keramika, parket, laminat, vinil, a može i Mappecoat 62V. Najpovoljnije i najbrže i najjednostavnije rješenje za završiti recimo terasu, šupu, vešeraj. Ili za završiti garažu, ko što smo mi upravo. Šta reći nakon ovog rubno, građevinsko, rubno, kulinarskog šoa? Ovo izgleda kao torta, samo sviću staviti i zaželiti sretan rođendan. Uglavnom, to je naša uništena glazura, brzo smo došli od nje do gotovog poda. Evo, uz Mappecoat i prije toga Eporip SCR od Mappeja. Vi lijepo nastavite biti uz koordinaciju, a Antinu garažu zapratite na svim društvenim mrežama i vidimo se uskoro. Živjeli!